Možemo li živjeti više od 1000 godina u mladom i zdravom telu gdje se čuva tajna naše dugovečnosti? Stručnjak za regeneraciju Mike Levin postavio pitanje: kako ćelije tokom regeneracije znaju kada treba da prestanu da se dele? Kada je pravilno stopalo daždevnjaka završeno i kako ćelije uopšte znaju šta je desna noga daždevnjaka? Kao što Michael Levin kaže, sada možemo da čitamo genome, a tu nema ništa veličini i obliku vaše ruke. Dakle, sama DNK nije dovoljna da se ponovo stvori deo tela, a kamoli ceo organizam. Postavlja se pitanje: ako te informacije nema od DNK, odakle na organizam dobija podatke za ponovni rast izgubljenog uda? Odgovor na ovo pitanje može se naći u Kirlian efektu. Na slici napravljenoj Kirlianovom metodom vidljiva je ruka izgubljenog daždevnjaka, što pokazuje postojanje informacione strukture na čijem je objekat sačuvao svoj integritet. Drugim riječima, informaciona matrica je sačuvana. Ona služi kao izvor informacija koje organizam koristi u procesu regeneracije. To je zanimljiva tačka. Izgubljeni ud osobe bi se pojavio na fotografiji Kirlianovog efekta kao da je još uvijek tamo. Paradoks je da ako osoba izgubi težinu, izgubljeni ud će također izgledati tanji na slici. Tako postaje jasno da je naše telo strukturirano prema informacionoj matrici. Starenje tela odražava promjene na nivou ove matrice. Toga, da bi se telo vratilo u mladalačko stanje, promjene se moraju izvršiti na nivou informacija.